Kasunjuk inongnya taksi sorbat kapsor kakadway terik na wiyang arjar pusaw kalalimi syakhasil satonomas desek konsil ki HDC banbudin halo ke jingkanra trading bat label license ya ki barjala ki bakamai taksi ki belasya bat lai benai mensua haki benta ke nongba shelong hak bak sunjuk kalayo bat kumasispa san pungut iye rengkat ki enforcement wing ka konsil kasunjuk hak jingyalam ba pensuk Euroi General Secretary kalapen pau ba arsngi hadian ke jingkanra trading bat label license ki ju ki barjala ki basabat klayo ban kamai biang tang leng ba ka receive blayo da ka ki HDC wat lakim pat yo iki license ru kasunjuk hak jingsha kala thumu ban le ikendu uba Victor Rani executive member badai pe yaknat labor Henry Omdan ha office bat kumta la syukran leng ba ka phone uba pensuk uloong ban kaliang ka executive member ulai thu ba umpat yo jing ujor ye nakatnat enforcement halo kate ke jingkanra ulapen pauru ke jing sngobitar ba ki HDC kam dan kunai ki bat kila syuai pen ban ki receive kum ki sernot ba ki barjala kin yo kamai biang Iwan ni pilih hadis konsul mentah kesini kalau bangiwan berbut din tapi dia bakal labor jangan labor license di yang kumpul pun kan mau arab santri pada Julai dah kalian ka desek konsul kelap pelong itu ke kamera labor license hijaka halak mukra ranja ngomong jadi untuk itu di mentah kesini bangiwan berbut din yang desek konsul bakal ale ayu akan dia buat kituki ki defaulter mah bakal kami shipus namu umdan labor license ni obat itu sih atau sini obat kumba cispa san pautli ki kali kumba cispa san paut barjala ki bam don labor license don balak mai san sedam don balak mai shipus nam mari kim don labor license yon berbudin ikan sekonsil mentang kali kaib kali eki pelong ni bagaimana berbudin yang mentang kalau ba hadin jong tu ke checking tang din RC license ni yang begitu kiju kelajat yang bangi ban ti barjala kila kamai surat ondang ila syubat sukali ki kumno ba melar kula bani labor license Mereka jengkeli ke coba pergi lagi yang ayam nak desek konsil kila air resip. Jika mereka desek konsil kila air tak resip. Pi kata kerja jengkeli kan. Haji sisa kiriban fine, kiriban compound fine tu bahaya ki am. Arsni tangan arsni bunyi checking. Kila ada yo tak resip. Kemudian tak resip kamu ni kalian certificate license ni pergi ah. Kani bitar ni. Kalau bitar ni kumasan. Haji sisa ni kita jengkerman kumasan sepasan pergi kali itu sih. Ngin ngelap long kimdan lebih license gitu beriu kinat kali bar kini okam kena kasih sungi kali perfect ru kam mrai kalau pemandak kami kalau pemandak kembang nang ni distrong sik kelah ni ngilawan keduk mentani IM in charge di imdan nang ni tinggal ngalay boleh kena di phone di labatai ka phone kejumpai ke sungi kalau ba impat di update haduk mentah mana kalian ke enforcement yang ba kimpak ai kan ke report kami dia ke checking saya kami jumi Tiap hari pun mentar untuk pau kajing sukha, kajing susi, bakau, kadi ke pau bang, kadi kajing dekok, kajing suki terkam, jangka enforcement juga district council kan. Nadu pada Julai mah, lai benai lah. Mentang apa sama ni kenduk di house, presiden juga enforcement ru, anding ni kenduk, tiga lagi keren IM berkat phone tentu, kita ngilah shine, tiga ki community, kilek community kapan bitar ni. Tenang ni semat pakai ke senjam makin sim, nang district council kadi benai. Kamu dia pun setiap bersenjar dulu kata dengan labor license. Tangan di RC bagi syabat, ndawan nang tu ai nak clearance certificate mau iki. Kamu ke compound, kamu kono ka fine. Pi, benlek kamu tu kalau benlek kamu ni kapal kalau bukan seluruh susu. Iki ni bar jelaban one batch ni sport rikasi sungi, one berkamai jam ni dari sungi. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F mentah kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya